Hola, estem en una nova edició de Odor de Nou Cagón. Anem a buscar un participant. Hola. Vols participar en esta nova edició de Odor de Nou Cagón? Clar, si no tens res que fer. Ens dius el teu nom? Alba Domingo. Vale. La primera pregunta l'ha de saber. I és, què creus que és un dodecàgon? Ara, busquem algú que creus que ho sàpiga. Vale. Hola. Estem fent un concurs per a que ella guanyi un diners i volem saber si ens podries ajudar. Vale. La pregunta és, què creus que és un dodecàgon? Un polígon. Vale. Moltes gràcies. Vale. La respuesta es correcta. Has guanyat 200 euros. Ai, muchas gracias. Molt bé. La següent pregunta és, quants costats té un dodecàgon? I no l'ha de saber. ¿No? Vale? Vale. Ara hem d'escollir i no l'ha de saber. Vale. Mira, eso es de ahí. Eso es de aquí. ¿Qué? ¿Besitos? Hola. Hola. Estem fent un programa per a que ella pugui guanyar diners. Mos pots ajudar? La pregunta és, quants costats té un dodecàgon? Mi respuesta, pues sí. Mira. Mira. Voy a ver una cosa que creo que sí o creo que no. No lo hagas largo, que está gastando carrete. Mira. Mira. ¿Eh? ¿Ves algo? No. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? ¿Un policía? ¿Policía? ¿Es la policía? ¿Policía? Sí, pues ahora me tenéis que pagar a mí vosotras. Al favor, cállate. No passa res. No passa res. Com ha tingut deficiències per a contestar, la donem per bona i has guanyat 400 euros. Anem a fer la següent pregunta. És, com es diu el polígon que té 12 costats? I l'ha de saber. Vale. Aquesta. Aquest tic? Sí. Hola, bon dia. Bon dia. Estem fent un programa per a que ella pugui guanyar diners i volíem saber si ens podries ajudar. Vale. Anem a fer una pregunta. Com es diu el polígon que té 12 costats? Això ho he estudiat jo. Ja s'ho he ensenyat tot jo. La meva xatxuana. Dodecàgon, pot ser? Esa és la vostra resposta? Definitiva. Vale, moltes gràcies. Ha guanyat? Sí. M'ha vingut a veritat, Gràcies. Anem per els 1.000 euros? Vale, va. La següent pregunta no l'ha de saber. Quin és el resultat de la suma dels angles d'un dodecàgon regular? Anem? Podríem preguntar a aquella chica. Vale, anem. Este es igual, si te da miedo y se acojona. Hola. No, Hola, tanto hola. pequeñito no. Estem fent un concurs per a que ella pugui guanyar diners. Mos pot ajudar? Sí, dona, sí. Pues si es para guanyar diners, yo la primera. Vale. A la dime. Quin és el resultat de la suma dels angles d'un dodecàgon regular? No tinc idea. No tinc idea. No passa res, diga una resposta. 100, 200, 300. 300? 300. Vale, moltes gràcies. La resposta és incorrecta i per tant has guanyat 1.000 euros. Moltes gràcies. De categoria. No, pero allá, Anem a per la següent pregunta. Sí. Esta l'ha de saber.
Com són els angles d'un dodecagon regular? Anem? Hola. Hola. No, amigo. Disculpe. Sí, perdona. És per un programa. Para salir en la tele. Sí. I anem a fer una pregunta per a que ella pugui guanyar diners, d'acord? Com són els angles d'un dodecagon regular? Con tus ángeles. Resposta definitiva? Definitiva. Moltes gràcies. Acabes de guanyar 2.500 euros. Muchas gracias. La máquina ha salido corriendo. Vale, entonces... Quina calor, Sí. Analitzem la situació. De moment tens 2.500 euros. I ara decidisses, pots plantar-te o continuar. Si continue, quants diners guanyaria? 10.000. Ai. Mira, xurri. Anem a per l'última pregunta. En aquesta tu decidisses si ho sap o no ho sap. Ho sap. Vale, la pregunta és: quins instruments són necessaris per a la construcció d'un dodecagon? Vale. Ahí esa panilla. Hola. Buenas tardes. ¿También español por el tiempo? No, dodecagon. Podem fer-vos una pregunta? Vale. Quins instruments són necessaris per a la construcció d'un dodecagon? Vamos, ¿no se come? No. Por eso no sé ni lo que es. Vale, pues diga una respuesta. Vale, gracias. Nada. La respuesta es incorrecta. Hem de telefonar. A qui hem de telefonar? Al Moncos y portugués. Marques el número. Hola, som del concurso de Dodecagon i estem en la teva cocina. Volíem saber si podem fer-te una pregunta. Buenas, sí puedo hacer una pregunta. Vale. Quins instruments són necessaris per a la construcció d'un dodecagon? Pues no lo sé exactamente, pero creo que la respuesta debería ser con un papel, el lápiz, la escuadra del cartabón, la regla y creo que no se me olvida nada más, ¿no? El compás o el Vale, la respuesta es correcta. Sí, ¿lo he acertado? ¿Lo he acertado? Sí. Oh, qué bien, lo he acertado. Adiós a todo el mundo. Adiós. Has guanyat 10.000 euros i 2 entrades per al concert d'Austin Mahon. Moltes gràcies, de veres. Me voy. Adolfo Domingo. ¿Domingo? Ay, me ha entrado algo en el ojo. Anem a per la última pregunta. En aquesta tu decideixes si ho sap o no ho sap. Ho sap. Hola. Buenas tardes. Som d'un programa de televisió. Hola. Buenas tardes. Hola. Has guanyat 10.000 euros. ¿Y ahora qué hacía? Pues ganar 10.000 euros. Has guanyat 10.000 euros y tú entrades para el concert d'Austin Mahon. Muchas gracias, de verdad. De veres. Creo que no sales. Creo que no sales, pero saca la hoja, Yo te la cogería. La he tirado. Como la vea el jefe de tu programa te despide. Perdona. Va, cógela. Ahí. Has guanyat 10.000 euros. ¡Ay, gracias! Aquí el de teléfono. Ah, no, cosí portugués. Vale. Ticket.
Madre mía.